Malaysia merupakan juara penduduk paling gemuk. Adakah fakta ini betul? Betul. Malaysia tempat pertama diabetes, tempat pertama untuk obesiti. Hai semua, welcome back to our podcast channel after our on call with Dr. Ari. Bagi yang belum mengenali saya Amira, your community representative, dan juga bersama saya the one and only Dr. Ari, doktor yang merawat diabetes dan juga obesity, serta mendalami ilmu nutrisi serta pemakanan. Alright, okay. So topik kita hari ni a bit sensitive tapi sangat penting untuk kita bahas. Okay, iaitu rakyat Malaysia semakin gemuk. Alright, adakah sebab pemakanan kita? Adakah disebabkan oleh gaya hidup kita? Ataupun sebenarnya sistem yang gagal menjaga kesihatan kita? Alright, dalam episod ini, Dr. Ari akan mengupas realiti sebenar obesity di kalangan rakyat Malaysia. Bukan untuk menyalahkan sesiapa, tapi untuk kita buka mata dan juga nak faham dengan lebih lanjut. Okay? Alright. Kerana kesihatan bukan sekadar angka pada penimbang, tetapi ianya tentang kualiti hidup kita semua. Okay? So let's get started. Okay Amira, let me start by asking you. Okay. Okay, apa breakfast you hari ni? Okay. Well, actually, my breakfast for today adalah my lunch. Oh, you had lunch for breakfast? Yes. Yeah. I macam, usually I akan ambil breakfast I like for example protein shake, and also I akan ambil like 2 biji telur. Telur rebus. Tapi hari ni I tak tahu macam I lapar sangat. So I have my lunch for my breakfast. Tapi during lunch I tak makan apa-apa lah. Okay. What was the lunch? What was it? Actually nasi. Nasi putih. Okay. Yes. Alright. Okay. And then ada a bit of protein, and also ada sayur sikit lah. And also fruits. Okay, that's good. That's good. You see, this is something yang kita semua kena faham. Uh-huh. You have a routine which is powerful. Okay, macam you cakap, every day morning I akan ambil telur rebus and protein shake. That is where your power is. So kalau you buat sesuatu yang sangat good calorie, calorie tu macam tak lebih tapi tinggi nutrisi tau, you punya makanan. So your glucose spike won't be high, number one. Okay. Kalau glucose spike tak high, chances of you untuk dapat up and down gula dan masuk kepada tahap risiko tinggi di mana insulin resistance go up tu tak ada. Okay. So you kekal sihat. Not just that, you can also control your weight. So it's very good. Now once in a while you want to eat nasi goreng untuk pagi ke, betul, breakfast ke, atau you nak makan nasi lemak ke, nak makan roti canai, it's okay. Your body akan macam biasa, bukan nak tambah berat ke, atau you takut nak jadi diabetes atau pre-diabetes ke, semua tu jauh. Sebab your routine is very good. Once in a while, tak apa. Kadang-kadang boleh lah. Yes. Maksudnya dalam seminggu ke, 2 minggu ke, ataupun once or twice a week, you have a very active lifestyle. Okay. Lepas tu routine you betul. Maksudnya every single day apa yang you makan untuk breakfast tu dah staple. Telur rebus, maybe protein shake, and then kalau nak makan nasi it's always brown rice. You already lock it there. Okay. Once in a while bila you nak travel ke atau weekend ke, you eat something high calorie, you're still fine. Yeah, so bagus. Okay, that's good. Yeah. Memandangkan doktor tanya pasal breakfast kan, I nak tahulah. Okay, sebab I hari-hari macam breakfast sama je. Doktor ada tak suggestion breakfast macam mana yang I boleh makan yang sedap but at the same time dia sihat, tak spike sugar. Yelah, sebab pagi kita kalau boleh tak nak makan something yang high in calorie sebab kita tak nak like ngantuk ke, something like that. Betul. Okay, there are so many breakfast yang kita boleh choose from. Okay. Yeah, I'll give you 2. Okay. Have you tried avocado toast? Never. Okay, 100% whole wheat bread. Okay, you toast the bread with olive oil lah. Okay, minyak zaitun. Then jangan gunakan butter sebab kalori you lebih tinggi. Right, so gunakan olive oil. Lepas toast it crispy, ya. Okay, and then avocado tu you mash it.
Letak chili oil pun boleh, chili flakes pun boleh. Then you put 1 egg. You can have boiled egg pun boleh, or you want to have fried egg boleh, scrambled egg boleh. Fried egg tapi jangan gunakan minyak yang banyak lah. Try to use non-stick pan or what. Sangat sedap, Amira. Oh, really? And it's so nutritious. Dan kalori pun tak tinggi. Alright, I should try. Yeah, your glucose. This I always give even my diabetic patients. Gula mereka lepas makan baru 6. Even for diabetics. Okay, this kind of breakfast is very filling and very nutritious. Energy level you pun akan just so stable the whole day. So this is one lah. Okay. Another one, my favorite is roti jala. Roti jala? With kuah kari ayam. Siapa tak suka? Oh, really? Siapa tak suka? Satu Malaysia suka. Yes, betul. Okay? Yeah? But the tepung yang kita gunakan untuk buat, that is where your trick is. So tepung gandum, tepung beras, tepung jagung memang kita nak elakkan. Especially yang ada diabetes, kita nak elakkan. Right? So I use DB mix. Okay, DB mix tu apa dia? Bran, we have barley and oats. All of it is organic. Kalau kita boleh masak roti jala dengan ni, bukan saja sedap, lebih sedap. And gula takkan naik, kalori dah rendah, fiber dah kat situ. So you dah makan satu breakfast yang sangat sedap dan sangat healthy. Maksudnya actually kita boleh makan like the one portion untuk kita saja. Betul. Tak perlu kita macam nak cuit sikit-sikit je sebab takut gula naik ke. Sebab ramai kan orang macam tu kan. Yes. Kalau kita terpaksa makan like outside and the food tu memang ada tepung gandum ke apa kan, then you kena betul-betul portion control. Sebab kita tak nak gula naik. I'm talking about the diabetics lah. Yang non-diabetic tu, watch out. Jangan every day nak high calorie macam ni. You don't know what's happening inside. Betul, You know. betul. So watch out early. Jaga makanan tu awal-awal. Bukan something remeh tau. Bila kita tengok satu negara tengah menghala kepada obesity. Yes. It is a very concerning thing. From small children, anak-anak kecil sampai orang dewasa, semua orang. You know, to be very honest, macam klinik doktor kan ada advanced wound care unit kan. Yes. Dekat situ, nowadays I have to put 2 beds together. Why? Yes, because most of my patients are dah obese tau. When they come for wound care and all that, you know, we need to cater for them. But I see the trend. It wasn't like that a few years ago. Now it's more. Banyak lagi orang yang lebih tinggi berat badan dia. I see. Alright, okay. I nak tanya beberapa soalan lah. Okay, berkenaan obesity kan. Sure. Okay, so we start with one questions number 1 is, okay, I ada notice ada satu poster lah I ternampak like infographic something. Okay, yang menunjukkan Malaysia merupakan juara penduduk paling gemuk di negara di Asia lah. Betul. Mengalahkan 9 negara yang lain. Betul. Okay, adakah fakta ini betul? Betul. This is our latest statistic. Oh really? Yes, statistik ni menunjukkan dekat kita punya Asian countries, Malaysia tempat pertama diabetes, tempat pertama untuk obesity. Kita yang tempat pertama. So, satu negara kita ni tengah menghala menuju kepada our entire health untuk merosot. Diabetes, all your other health condition pun akan semakin teruk. Obesity pun sama. Seseorang yang lebih tinggi berat badan, risiko dia kena diabetes, risiko dia kena stroke, risiko dia kena heart attack, semua tinggi. You know, it's happening even in children. Even in our clinic ya, type 2 diabetes adalah seorang budak umur 8 tahun. Oh, mudanya. Yes, and memang berat badan dia terlalu tinggi. Yes. Yeah. Oh, even budak-budak pun sekarang dah terkesan Betul. dengan masalah macam ni. Betul. Sebab pemilihan makanan. The entire community is changing. Kita tak boleh nak salahkan seorang. You know, like ibu ayah kedua-duanya kerja. So now children's food dah terpaksa nak pilih dari apa yang orang jual. Dan apa yang orang jual, Kita pun tak tahu. dia orang ikut trend. Every like now if you want to take out your Grab, kita nak order. Okay? Susah, lebih susah nak cari sesuatu yang sihat. The first few that comes to you that memang tengah ongoing trend semua adalah benda-benda yang sangat tinggi kalori. Betul. You know, then as parents, you nak cepat, dia orang order je benda tu. Sometimes like
processed food paling cepat masuk dalam air Oh fryer. God, yes, that's the worst. settle. These nuggets, sausage. Even kat sekolah pun jual. Exactly. This is something so sad. It shouldn't happen because the children kan is actually the future of our country. Yes, betul. Okay, we are all here today, but when we are old, they are the doctors who's going to take care of us. They are the police officers who's going to guard us. They are the bomba who's going to run into a burning house and save us out. They are the future of the country. And where is the future heading? Into diabetes and into hospitals. Cannot. We need to change this tau. Tapi susah. Orang tak nampak. Betul. Diorang tak nampak the bigger scale apa yang tengah jadi. Diorang terikut-ikut dengan apa yang trending. Oh, yang ni Viral. sedap. Orang tu dah makan tu, dia dah post dekat TikTok, I pun nak pergi makan, I pun nak post. You don't care about your diri you sendiri tau. Betul. Macam you tak ada respect kepada you punya body. You just put whatever inside your body without thinking. You tak fikir pun benda tu okay ke, perlu ke, sihat ke, and tengok cara pemakanan ibu ayah, anak-anak terikut. Betul. Yeah, it's very worrying. Very worrying. Yeah. Okay, alright. Okay, so question number 2. Yes. Alright, okay. So memandangkan doktor adalah doktor yang merawat pesakit obesiti. Okay. Selalunya doktor tengok daripada pesakit-pesakit doktor kan. Kesilapan pemakanan yang macam mana yang orang-orang yang ada obesiti ni yang biasa lakukan. Macam dah nampak dah. Oh, dia suka makan nasi sebab tu berat badan naik. Oh, dia suka makan processed food. Kesilapan macam mana yang doktor perasan? Okay. There's a big mythos there. Okay. Kita selalu kaitkan pemakanan dan obesity 100%. I'm not saying tak betul Macam kalau pemakanan tak betul dan kalori tinggi dan fast food, memang seseorang punya health condition tu akan merosot. Tahap kesihatan dia akan merosot dan dia memang akan menaikkan berat badan. But bukan semua yang tinggi berat badan, yang obesity adalah disebabkan oleh pemakanan. Faham tak? Okay. There are some people, bila pemakanan dia okey je. Pernah dengar tak? Doktor, I tak makan banyak pun. I dah cuba exercise macam-macam. Berat badan saya tak boleh turun. There's a lot of other things at play. Hormone, some hereditary problem, a genetic problem, ubat yang dia tengah ambil. There are so many things yang boleh menyebabkan seseorang tu stuck dekat situ. Dia tak boleh nak lose weight. Pernah tengok tak orang PCOS? Okay, tahu? Okay, PCOS is polycystic ovarian syndrome, ya. Okay, so berlaku kepada wanita yang ada problem dekat ovary lah, they have cyst. So hormon diorang tu tak stabil. Sekarang bila diorang pergi jumpa doktor, what we will say, you have to lose weight. Yes, betul. Okay, so you kena kurangkan berat badan, baru PCOS you akan lebih better. Okay, Tapi macam mana? that's the thing. Now dia bukan tak kawal makanan, dia dah kawal makanan. Dia bukan tak exercise, dia sudah exercise. Tapi berat badan tak kurang. Bukan tak kurang sahaja, dia makan sikit naik, makan sikit naik. Oh, so frustrating. So frustrating. Then you go and see a doctor again. The doctor, you have to lose weight. And then this is a vicious cycle. Same like diabetes, right? Exactly. Jaga makan. Tapi makan apa? Apa makan apa? Yes, you really need to understand. Okay, kalau ada diabetes, okay, ini caranya. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Okay, there are some doctors who advise on zero carb. Tak salah. Untuk orang yang ada diabetes, dia kata okay, zero carb, don't take any carbohydrates. Depend. Kalau memang seseorang tu boleh cut off macam tu, dia boleh buang nasi, tak nak pegang apa-apa, noodles, mi, no roti. Dia makan yang sayur dengan lauk-lauk je. Macam mana orang Malaysia nak adapt? Yes, and to be very frank, my patients can't do it. I belum jumpa seorang pun patient I yang practically dia boleh buang macam tu. Kalau dia buat pun sekejap je. Mungkin 1 bulan, gula cantik. Bulan kedua you dah makan macam-macam. Apa gunanya? I need to give you something practical tau. Something yang you boleh buat untuk jangka masa yang panjang. Nak makan nasi, okay, tukar pergi nasi yang ada lebih fiber, yang low glycemic index, tukar pergi brown rice. Lauk sama. Cara masak maybe we tweak a bit. So try to get a balance. Ubah sikit lah dia punya tu. Tak adalah macam kita terus buang semua benda. Betul. Remember makcik
the recently we had one Okay, patient. yes, I think yes. you guys also met her. Alright, she has been having diabetes for the past 20 years plus. Oh, okay, I remember. 20 tahun lebih. Okay, Okay. Dia punya gula tak pernah rendah daripada 19. Okay, mata dah kabur, tak nampak dah. Okay, she came to me because kaki dia dah ada luka lah. Okay. Dia tak nak potong. So she came to me. That was the reason she came to see me. Luka dia dah baik, thank God. Okay, dalam masa 1 minggu, gula dia dah sampai 6. Wow. See, bukan nak cakap benda ni tak boleh nak achieve. Dia makan nasi tak? Makan. Dia pagi makan telur, bread, 100% whole wheat bread. Dia happy. Dia sebab finally she can eat. Sebelum ni dia puasa pun gula tak turun. So this is the knowledge. Yes, kesian kan? Dia kena ada knowledge ni. You still can eat. Kita nak you very healthy. Kita nak seseorang tu healthy, strong. Tapi gula kawal. So you need to learn. Sama macam tu. Obesity pun macam tu. Mengapa seseorang tu tak boleh kurangkan berat badan? Masalah hormon ke? Apa isunya? So you tackle there. Then kalau perlukan, okay, start rawatan. Belajar cara pemakanan. Jangan terikut-ikut trend. That's one thing, you know. Actually, disebabkan doktor ada mention pasal intermittent fasting tadi kan, macam Makcik Asum kan dia puasa, tak makan langsung kan. Betul. Okay. Apa pendapat doktor that kind of diet lah, like macam buat intermittent fasting sampai 20 jam hari-hari, is it good? No. You okay, in the generation that we are living in right now, bukan senang nak tipu seseorang tau. Tapi masih juga ramai yang tertipu. I tak faham. You know, you can just take your phone, ada ChatGPT, ada Google, just simple search. Benda tu dah depan mata kita. Right? What happens to your body if you chronically fast? Memang fasting ni dah jadi macam satu trend sekarang tau. Everybody wants to fast. Ada yang water fast for 3 days. Oh my God. Yes. Recently I watched a podcast. A few doctors lah, diorang buat. I think it's from US. Okay. So they were discussing how they're seeing more and more health problem. Sebab orang tengah over fast. You know, fasting is great, tapi don't overdo it. Your body needs nutrition. And ada banyak yang masuk masalah macam eating disorder. Okay. So diorang makan sekali je sehari. Diorang fast macam tu. So masa yang satu hari, that one window you nak makan, your psychology goes haywire. You eat a lot of high calorie things. You eat too fast and then you go vomit. It's another issue. So it's okay to fast maybe once a week, twice a week. Okay lah. Don't make it every single day. 20 hours fast. No. There are some people who do macam lepas pukul 12 dia orang makan sampai pukul 6. Lepas tu dia orang tak makan. That's still acceptable as long as you boleh hydrate all the other time. And makanan yang you makan during your eating window tu nutritious dan complete. Yang tu pun you sekat, not good. I pun macam perasan lah, ada certain orang dia buat intermittent fasting, tapi during eating window tu dia makan apa saja, makan nasi putih, makan itu, makan ini, like very high calorie food lah. Sebab dia macam dalam I don't know lah, macam maybe dalam mindset dia fikir macam tak apalah dah puasa for 20 hours, so why not enjoy the food. It's not balanced. That's what I'm trying to say. Orang yang buat macam ni, apakah tujuannya? Apa matlamat dia? Dia nak lebih healthy. Or mungkin dia nak kurangkan berat badan. Or dia nak kurangkan gula dalam darah dia. Mungkin dia diabetic. So when you're doing this, tolong check berat badan turun tak? Buat blood test. Your gula dah stabil tak? Kalau you are achieving all that and health you okay, carry on. If not, you need to stop. Jangan sampai terlampau teruk, nak tolong pun dah tak boleh tolong. Actually I ada seorang kawan yang I masa dengar cerita dia macam agak sedih jugalah. Okay, dia ada PCOS, okay, PCOS, and then dia try so hard untuk reducekan dia punya weight tau. Dalam masa 2 bulan dia cuma makan 1 meal saja setiap hari, which is dia akan makan ayam. Ayam tu pun dia masak sendiri, panggang lah kan. Okay, 1 hari 1 kali saja. Dalam masa 2 bulan cuma turun 2 kilo saja. Look at that. Look at that. It's so sad. Mesti dia dah frust tau. Sangat frust. Yes. Is she seeing a doctor? Yes, and then but the doctor like tak ada suggest dia untuk like you know like
just untuk turunkan berat badan saja. Tak adalah saja macam pemakanan macam mana, macam medication macam mana dan sebagainya, tak ada. There are so many things we can actually start Yes. for PCOS. So if we have anyone with PCOS and you're Yes. watching us, firstly go talk to your doctor. Kita boleh start you on metformin. Metformin, as I said sebelum ni, bukan sahaja untuk diabetes. Dia ada banyak lagi function. Kalau seseorang tu ada insulin resistance, we can help you there. So metformin is a good choice kalau seseorang tu ada PCOS. Nombor 2, pernah dengar GLP-1 medication tak? Pernah dengar, tapi doktor maybe boleh explain dengan lebih lanjut. GLP medication biasanya orang Ozempic, Mounjaro, Wegovy, all this can help you. Can help you, right? Dia akan bantu untuk kurangkan berat badan, dia akan bantu untuk kurangkan insulin resistance. It is so good to even balance out the hormones. Ada banyak study is coming out on how GLP-1 boleh bantu. Okay, for this kind of things. Do you know sebelum ni obesity ni bukan chronic disease. Okay, obesity biasanya orang tengok in the light of dia ni tak exercise lah. Dia betul. ni makan tu tak betul. Sebab tu dia obese. Okay, stigma tu memang macam tu. Yes, betul. Okay, even for Tak diubah. doctors, when we want to have kita orang kan ada CPG, clinical practice guidelines. Kita ada guideline tau untuk semua disease kan. The classification of one disease akan menentukan rawatan yang kita boleh bagi. Okay, so baru-baru ni WHO, those who follow us on TikTok would know that already. Diorang classify obesity as a chronic disease. So sekarang obesity sama taraf dengan orang yang ada asma, orang yang ada diabetes, orang yang ada darah tinggi. Kita tak boleh nak mengapa you ada asma sebab something wrong with you. No, this something happened to you. We can treat you for it, right? Ada rawatan. So GLP-1 is approved medication untuk orang yang ada masalah obesity. Yeah. So now we can treat them with dignity. Tak perlu nak salahkan. Yes, You tak makan betul. You tak, no. Mesti macam kalau orang-orang yang obes ni mesti orang macam cop macam pemalas lah dia ni. Yes, tak nak yes. exercise dan sebagainya. Betul. I have so many patients right now in our obesity clinic. Okay, so they come, we choose what they need. Kita akan buat blood test and then we review the blood test. We identify sebab apa all this while you cannot lose weight. Ada yang masalah thyroid, bertahun-tahun thyroid dia tak tahu. Sebab tu dia punya weight tinggi. Ada yang PCOS. There's so many reasons. Then now one by one we settle it. So good. The results are wonderful. Oh really? Bukan sahaja untuk lose weight, their mental health improves. Their eating habit improve. Does obesity affects your mental health? Yes. Yes. Have you ever seen seseorang yang sangat obese tak ada self-esteem issues? Yes. They because not only kalau dia orang tak ada organically benda tu sebelum dia start, you know, in that journey of being obese and trying to get help, dah masuk somewhere, kemurungan, you know, social anxiety, all this can come in. And I'm so happy with what I see dengan patient kita. Their skin improve, their hair improve, their mental health improve. It's so beautiful to see the whole transformation tau. Like mothers after giving birth, dah anak 3, anak 4, that's it. They cannot bring down their weight, especially when they're 40 above. Dah nak perimenopausal, lagi another hormonal issue comes in. They cannot lose the weight. And kalau semakin tinggi berat badan at that moment, dia akan affect your energy. Betul. Yeah, they cannot carry out their daily work. There's so many things tau. Ada limitation, right? Limitation. And there's something interesting I wanted to share. Katakan kita ambil 2 orang satu maybe European or Caucasian counterpart, satu orang Asia. Umur sama, BMI dia sama, lilitan around your waist also sama. Bila kita buat CT scan, nak tengok your distribution of fats, visceral fat atau lemak dalam badan, orang yang Asia, so which means us, lebih banyak dekat bahagian abdomen, perut. So kita lebih tinggi risiko untuk insulin resistance. Kita lebih tinggi risiko untuk segala masalah yang boleh jadi sebab kegemukan. Walaupun sama BMI.
So we are genetically memang not so strong to fight things like this tau. So lagilah kita kena careful. Kita kena sangat careful if you ask me. You know. And bukan benda tu susah, sangat senang. Pilih je apa you makan. Kalau betul ada masalah, contoh dah cuba macam-macam, berat badan tak boleh turun, come and see doctors who can help you. Yang ada buat obesity treatment. We can help you. There's so many things we can do to make things better for you. Yeah. So maksudnya actually kita ni possible je nak turunkan weight kita. Yes. Contoh lah macam dah buat macam-macam, dah jaga makan, dah exercise, tapi kalau tak turun-turun juga mesti ada something wrong. Betul. Sometimes it's the easiest fix. I give you an example. I Okay. have this one patient of mine. Okay. I don't want to tell her full name. Let's say she Puan Nur. Okay. Dia memang morbidly obese sebelum ni. Dia dah buat gastric bypass surgery. Okay. Lepas surgery tu dia memang turun dah berat badan, tapi belum capai target. Lepas tu dia dah stop. Dia dah plateau. Dia tak boleh nak turun lepas tu. So dia datang jumpa saya. Dia kata, doktor, boleh tak bagi saya GLP-1? Saya nak start Ozempic. Then I review balik. You dah buat gastric bypass. Okay, let me see what is causing you this. So I buat blood test dia. She had some issues in the blood test, so we settled that. Number 2, dia punya protein intake tak cukup. Dia restrict makanan dia. So protein tu memang sangat rendah, tak cukup. Very important for the weight no loss. protein, no weight loss. No protein, no weight loss. Right? So kita kirakan lah 0.8 gram per kg at least. Okay, this minimum So dah start balik protein dia. She lost weight lah 7 kg. Oh really? Without even any medication. I didn't give her Ozempic. Oh really? Yeah, she's so happy. So this is the thing. Small that's tweaks. the trick. Just the small things to identify where you are lacking. Tas mesti everyone kena ambil GLP. Betul. Dia yang penting saya kena jumpa doktor. Betul. Sebab ni bila ada banyak je yang message kita on WhatsApp, on TikTok, sometimes they call, boleh tak saya beli Ozempic over counter? Benda tu medication. Mana you tahu you perlu ke tak? Boleh tak kami beli Monjaro? And I asked me, no. Ramai juga yang jual online. You buy, itu ubat tau, medication. Doctor prescribed medication. You nak beli pakai macam tu je. Are you sure? Even dekat estetik pun banyak cakap jual You need to be very careful. Itu je yang nak cakap. Like do you know, although Ozempic kan memang boleh bagi untuk orang yang ada diabetes. It's a diabetic treatment. Okay. Kalau orang tu saya tak buat nak screen pancreas dia. Okay. Dan saya tak screen mata dia, saya tak boleh bagi. There's things that contraindication, tak boleh bagi. So what will happen with those yang main beli je? Itulah tanggung sendiri. Bahaya. That's why we can increase the awareness. Tapi yang choosing tu siapa yang choose? Duit tu duit siapa? So end of the day, responsibility tu orang yang beli tu kena ambil. Sebab dia dah online, dia cari shortcut. Okay. So actually I ada lagi satu soalan lah before kita end kan. Okay. Sure. Sebenarnya banyak lagi soalan. Don't worry, next episode. Yes. So I think this topic memang sangat interesting lah. Yes, Okay. Yeah. Bila doktor treat your patients kan. Okay, of course lah ada perempuan, lelaki kan. Okay. Antara dua ni, yang mana paling cepat losing weight? Generally, the males lose weight lebih cepat. Lelaki boleh turunkan berat badan lebih cepat dan lebih senang banding dengan perempuan. Sebab yang perempuan normally will have other issues, especially hormonal issues. Especially kalau umur you dah lebih 40. You're nearing the menopausal age, it's not easy. First pen tu lebih macam stabilization of your hormone. I have so many patient, the first pen tu diorang punya skin clear, pigmentation dah clear, tapi berat badan baru 0.5 kilogram baru turun. Sedih. So I tell them, don't worry, you will get there. It's just a journey. You know? Yeah. So sama lah macam gain weight kan. Kira macam perempuan lagi cepat gain weight. Yes, disebabkan that's true. hormonal issue. Yes, like the food is the same. Laki, perempuan makan tu lebih kurang sama. Tapi other issues yang ada dekat body. Majority lah, not all, but majority. Women has more hormonal issues. By nature. Menopause tu by nature. So after the age of 40,
45, you dah nearing menopause. Suka tak suka, benda tu akan jadi juga. Yeah. Betul. So that there are things yang kita boleh buat, tapi ramai yang tak buat. Betul. Okay. Alright. So for those yang tengok kita punya YouTube sekarang kan, okay, yang mana yang dekat area Johor Bahru ke Singapura kan, yang berminat lah nak dapatkan consultation daripada doktor, macam mana? Contact us in the clinic. Okay. I will definitely would want to see you. I will not sell it over the counter. We want to make you healthier, Yes. right? So let's do it the right way. Okay. We are ready to help whoever needs the help. Alright. Okay. So for those yang nak dapatkan consultation dengan Dr. Ari, okay, boleh simply maybe Yes. nanti kita akan letakkan dekat link Sure. kat bawah ke kan. Okay. So nanti boleh klik link ke ataupun QR ke anything lah. Boleh. Alright. Okay. So thank you so much Dr. Ari. Most for welcome. today's. I rasa macam tak cukup lah. Don't worry. Next round. We have episode 2. Yeah. Okay, so Yeah. nanti kita akan sambung untuk episod yang seterusnya. Okay. Okay, berkenaan GLP-1 and also obesity. Sure. Alright, so kita jumpa lagi pada next week. Bye-bye.